کشتی همه اوسانی نه دوی هیجان بتنه که به کاج من را بیجن از باورم هوالین تلتد گرن هر را پنجره دا بنیره کاچ ده به من را بیجه هدف خویا بلا هر کس جای خود بگیره حاضر بن کشتی همون ده تهلیکه داره دوی تو خودریش بکی از بینی ای برینی تا ببین گوه نده از باشم کشتی شریده کپتن اره کارمو آلی کاری همون بگه لیبه نیرم کاچ ده قیومه آده هی وضعیت اما باش تو خویا کپتن از دخوازم بیجم که اسپانیولان هیوی دکین که دبید چند قایقان کشتی بخونت انگاسیه لی او در راستی سوپیزه که مزم بین دبه کو صابه دوین آبه را داد تو هر رجره لیبه نیره کاد خیلی دادجمینه مه بچی کاری و مجلن از جه هبین سپاس لیلا حوجه همه به همه آلی کاریان هیه یاره دکار سرگفتی لمن بکه بیرم خوش بکشینین هاده زو بکن انا حالا قایقا پیشن آگر بکن انا حالا کلحه آگر بکن ورن هندر هر نپیش کشتی اسپانیولان میرزا مورگان هر تشت بده و گریداییه ام پیش ودچن بابر کام وکن ساعت خوش میرزا مورگان برقات ایدی دپی کیر نای خبتن پشتی دمه که کرد اسپانیولان لور بن بگیجنمه حتی که از سینیال بدیم و هون چه قصد کارن وانه اگله بکن تو بما اوله به قبطان آگر بکن میرزا مورگان به سر که از جیوی امینم خوزی از لباوان بوما آنها جبو مراوش نباشه قبطان همه روز چه هوا افده دکارم ببینین که به کوه آگر بکن بعد
Wê derê vekin. Bak, bekirin. Çıtı bir meci andini. Ha, Tu ji kê ra bêmêjî dibêjî, he? jitara bemeci. Ha. Divê em amade bin ku sinyal bidin keştiye. Serê vî keleyê rast e. Belê ez benî, lê çûna wê pir zor e. Hûn li vir bisekinin eskerê İspanyolan egle bikin. Ez û Moko em ê herin sinyal bidine morgin. Bak, tamam Moko em karê xwe bikin. Em karê xwe bikin. Dehê tu bikarî bikî ne zehmet e. Dehê. Em zeman benda dikin dehê. Moko, dablon, hûn çi qas dikarin zû werne jêrê? Zû werin. Zû bikin, hazır bin. Agir! Agir! Baş e, ku min sinyal da we. Anaha. Vî milî ve zû. Em kaptanî xilas bikin. Divê em kaptan xelas bikin, hevalno. Em Mirza Morgan e. Behnekê din em wê gerin keştiyê. Sekan be kaptan. Ka çavê xwe vekin ez benî. Divê em herin vera kuruzê. Em dê nikarin ez benî. Du gemiyên İspanyolan dor li kenda vegirtine. Planekî min heye Mirza Morgan. Anaha! Agir!
ما بکن عمر من 10 سال چون قبطان لی براستی پر بکیر هات ام بری کون هرم ورا کریزه جی کرام خواه نه ساکن به قبطان هر تشتری ده تاني تخونكي نباشتت أوقاس از هم روز رازم؟ بله از بنی او آگریت درکت شکر شو خدیر تو باشی روز باش قبطان تو خود چه هست کی؟ دلی من هیا باش ببوم دخوازم هرم ورا کروزه سپاس میرزا مورگان آگاهداری بدن کشتی دنجی جوان را بیجن چه قصد کارم بلا زو بین ام لور بگجنه هف اکم بکارم ورا کروز زبط بکن قبطان ام پر زیده زنگیم ببن از تاني وانگول دنیا دخوازم از فهم دکم از بنی از باورم تشي بقانسي من جيد قحري من ندي زاني بوكو افقاس نفرت ممكن به من درباري تذا برتشت بيست و انا هاتو الفري و تمر صوزايتي آلي كاريان بكي و انتقام بستيني وی چه بسره ودانی؟ وی مالبات هم من جنابي راكر جمن را بیجه خلقي من قد مروفين سبي و جيمين وان نديت بو ما ظالمتي وان بهيست بو لبالي ما قد باور ندكر ام خلقي آشت خواز بون ددحل او پراوین کنداوا دارانه ددجیان میران معسیگری و نیچیروانی دکرن جنان ددحلا ده فیکی بریو دکرن دخل باچک دچاندنو و نام بهت کن باوی من سروک عشیره خواه بو هر کس جباوی من ره حرمت بو و جبرای من جی حست کرن لید وی روزانه بخیر ده او خوشحالی همه 100 سالان دوم کربو جنش که ویده حتی جدست مچوبو شبکی بره باگرکی گرچه ببو او گمیکی اسپانیولان وگریا بو و پیلان اف آبیت بو پراوی لبر گنده وکو دویا بو ام همو بزیان چون که ام چت کارن آلی کاری آوان بکن تنی یک مرف فلتی بو او جی جساغان زیده تر وک مریان بو و او مریه سپین ای پیشی کو مدیت بو جبو ما ست حیف کو او وان گولد بو جکرا ما خواه را سر پیهاتی خواه مایی جی جمن را بیجه یارا
Piştî ku ew baş bû, wî bavê min îkna kir ku sirê zêra jêr bibêje. Sirê xezineya qebila we? Oh belê, kalê me pir zengîn bûn. û xelkê min pir bi huner û mahîr bûn ku ji zêra xişir mişir û huner çê dikirin. Van goltûsa pesnê karê xwe dida ku bavê min îkna kiribû. Rojekî bavê min wî bir bû şikefta zêran. Ew bû qiyameta me û felaketa mezin bi serê me da anî. Ew bû sebeba mafbûna malbata min, gundê min, qebîla min û terza jiyana me. Yek ji wan êdî li dû min nemaye. Piştî çend rojan di ev jiyana me qetiya û çû. Du mehşûn de ew bi gemiyekî pir mezin vegeriya. Wî û merivên xwe hejmarekî zêde varîl ji gemiyê vala kirin. û bi gurûr ev pêşkeşî bavê min kirin. Wî digot ji ber qenciya ku ji me dîtiye ev diyariyên spasdariyê ne. Ew rom bûn cara pêşî me alkolê nas dikir. Merivên wan goldê ji merivên me re digotin ka ev çi qas xweş e û bi hev re vedixwarin. Wan got bi xwe cesaret dida wan. Pir bi ser ve neçû her kesî vedixwar û her kesî dest pê kir ecêb ecêb hereket dikir. Di vê navberê de varîl li ser valîna ji gemiyê dihate pêyakirin. Ji ber vexwarina Romê her kesî qîr û hewar dikir. Digel ısrara zêdeya van goldê jî tenê bavê min û birayê min ve nexwaribûn û red kirin. Heta derengê şevê herkes ji xwe de çûbû û heş ji serê wan nema. Leşker, jin, zaro hemû dikeniyan dilîstin û kulam digotin. Digel ku bav û birayê min bi vê avayê eşkere bê qayîn nedibûn. Ji xelkê me ew qas zêde jî xwe çûbûn ku êdî baldarî hereket nedikirin. Van gold û meriyên xwe li milekî sekinî bûn û bi me dikeniyan. Xelkê me dest pê kir ji xwe de çûbûn. Têşiyên ku ketine erdê, bavê min bi ser neketibû û her sawî zêde bibû. Divê ez qebûl bikim ku biziyê min jî ji xelkê min hatibû. Heqwa ji xwe çûbûn kî wan xistibûn dewsa ehmeqan. Piştî demekî Van Gogh meriyên xwe paşe birê gemiya xwe. Wê demê min hêvî kiribû ku ew ji jiyana me dûr keve û jehra xwe bi xwe ra bibe lê wisa çê nebû. Dema ku ji dervayê min, bavê min, birayê min her kesî kete xwe. Tiştekî ecêb qewimî bû. Li ciyê ku ew di cî û warê me yî bê hezûr bi gemiya xwe biçin û dûr bikevin. Van Gogh dest pê kir bi topên xwe me gulebaran kir. Ev çi ecêbekî mezin bû ku bi serê me de hat. Ev felaketa nedîtî bû. Xelkê min li erdê wek gêja bûn. Bêtemamî, bêperastî bû. Paşê Van Gogh merivên xwe şandibû paravê. Wan ew çend merivên mêyên ku ji gulebaranê xelas bûbûn ji navê rakirin. Wan çi peyda kir jin, mêr û zarok hemû kuştin. Bavê min û birayê min wek şêran şer kirin. Lê di dawiyê min bi ser neketin û ew jî mirin. Van Gogh çû şikefta xezîneya me dest danî ser û talan kir. Ji bo demekî min jî ji Xwedê lawa kir ku ez jî bimirim. Lê dûr re min fêm kir ku ew dixwaze ez bijîm. Ji bo ku întiqama bavê xwe, birayên xwe û qebîleyan xwe bistînim. Çi êvarekî xweş e. Ku roş diçe ava, serhatiyê min paş vetî. Divê tu hêjbîr bikî kaptan. Hûn xwe pir bêhuzûr dikin kaptan. Jê bisekne bila ew bi aramî raze. Na yara, wisa nebêje ew nemiriye, namire jî. Dizanim ku ev mirînî ne. Heke berê êrişê em bigihên wera kurûzê em ê bikarin wî bigirin.
Ez dizanim mala Kontes Lukiye. Ew dosta ku Vangol de ye. Ez carekî bi hêviya kuştina wî çûbûm wê derê. Lê wê şevê nehatibû. Ez li Bakur rojhilatê wera Krûzê kenda wekî piçûk dizanim. Em ê li wir rawestin. Ez û tu em ê ji keştiyê biqetin û di peravê de herin. û heya Morgan ji bo me vegere em întiqama xwe ji valî Vangul de nebistînin. Ha? اوانو اون نکارم بیشن که قابلیت قبطان یا جبو اقناع کرنا جنات نه